дигар саволе ки дар ин ҷо бародари аз ман қайд кардам, хоб гуфтааст ки як саволи аҷиб додае, гуфтааст агар бобои ҳоҷӣ ана худата даъват кунанд ки бира дар ҳамҷо сарҳадда бесту ҳифзи ҳамун сарҳад ки худат мерай ё намерай. бародарои азиз, ана вақте одаме ки худаш мардума тарғиб мекунаву агар худаш дар ҳамун тарғиби худаш сидқ надошта боша, ин бародари азиз дуруягӣ мешавад. барои ҳамин мо новобаста аз сину солмон, новобаста аз мисол саломатимон, ман қасами ҳонисиам ба худо қасам мехӯрам ки мо тайёрем. бародари азиз, мо тайёрем ки мо ҳам як узви ҳамин ҷомеаем. агар мисол барои ҳар як коре ки мо дар ҳамҷо дар кору лозим бошем, мо рафта дар ҳамҷо мебошем. агар тарғиби ман дар кор бошад, тарғиб мекунам. агар хизмати мисол барои касе бошад, ҳар як хизматҳое ки дар ҳамҷо лозима бошад, агар бигӯянд не дар саф мес, мо дар саф ҳам месем. бародар азиз, иншоалло ҳамин қадар ҷасорат ғайрат дорем. худо хоҳад. ин яке аз саволҳое ки барои ман омад. саволи дуюм омадааст ки хоб оё тоҷик будан, мақсад ман дирӯз дар бораи тоҷик гап задам, гуфтанд ки ҳамин тоҷик буданам боиси ифтихор ҳаст. бародарои азиз, ҳақиқатан ин саволҳо ман гуфтагӣ ҳаст. ман дар сафарҳое ки дар Русия доштам, ин чизоро ман хуб қайд кардагиам, вале мумкин бародарои мо нашнида буданд. тоҷик будан ифтихор ҳаст. бародарои азиз, мо ҳар кадомат дуюм ояти сураи ҷумъара нигаҳ кунем. вақте дуюм ояти сураи ҷумъара мега пайғамбари нозанин мохон, ҳамон ҷо мега ҳазрати Салмон иштирок доштанд. ҳазрати Салмони Форс ки бигем аз мардуми мову шумо ҳамон ҷо иштирок доштанд. мега пайғамбар мон дастша дар шонаи ҳамон монду чӣ гуфт? гӯ валлази нафси бияди, қасам бар худои ҷоном дар дасти уст. баъд пайғамбар лав кана ал имону муаллақан бисурайо, агар имон, агар илм дар сурайо агар бошад, ҳар оина ҳамура ба замин поён мекардагӣ мардуми форсай. вақте ай забони пайғамбар мардуми мора, мардуми форси мора, тоҷики мора вақте таъриф мекунанд, бародари азиз, чаро ҷои ифтихор набошад? барои ҳамин шумо дар ҳар ҷо бар ҳамин тоҷик будантон, бародарои азиз, дар баробари оне ки мусалмон будантон шумо ифтихор мекунед, тоҷик будантондам бояд ки шумо ҳатман ифтихор дошта бошед. мо бубинед бародарои азиз, сета энциклопедист мегем, яъне инҳоро урусо универсали человек меган, яъне сета одами донишманде ки аз ҳама илм огаҳӣ доранд. яке абу райҳони берунӣ, яке абу насри фороби, яке бигем абу али ҳусайн ибни сино. ин тоҷикҳои мо ҳам бародарои азиз, дар баробари имом бухорӣ мегем, имом муслим мегем. шумо бубинед, мо вақте гап дар бораи ситорашиносӣ мерава, ҳар як тоҷики мо бидонад асосгузори ҳамун мирзо улуғбек буд ки дар самарқанд расадхона дошт. вақте гап мақсад дар сари табибо мерава, бибин абубакри розӣ ки ба номи разес дар европа машҳурай, тоҷик буд. бародари азиз, гап сари алгебра мерава, муҳаммади хоразмӣ буд. гап сари мисол химияву элементҳои химиявӣ мерава ки ҷадвали менделеевш мондан, ира асосгузаруш умари хаёмай, ира падари кимиё меган. мо чхел ба ҳамин хел бигем чӣ қадар бо мо қаҳрамонҳо дорем, чӣ қадар бо шоирҳо дорем, чӣ қадар лашкаркашҳо дорем, чаро мо ифтихор накунем? албатта боиси ифтихоре бародар азиз. алахсус ман алҳамдулиллаҳи раббил оламин замоне ки ба илмам, ба динам вақте менозум, ифтихор мекунам, дар паҳлак ҳамин дар гӯша ҳамин тоҷик буданам ҳам гузоштагиам ки ман ба тоҷик буданам бародар ифтихор мекунам. барои ҳамин худованд баракатон тиҳад. додарои азиз, ҳама вақт ба тоҷик будантон дар ҳамаи ҷо гарданотонро баланд кунед ки шумо намтари мардум доштед ки имрӯз ҳамин мардуми берун
از علم همین مردم ما پیشرفت کرده. همین کاری که ما تنبلی کردیم به اهمیتی کردیم. ولی مردم دنیا همش از همین اساسگذارای ما گرفتن، مقصد علم آموختن و پیشروی کردن. سوال دیگر آمده است برادرای عزیز. خب اینجا گفته است که بسیاری حرکت های هستن که امروز تا جایی که مقصد در غم این مردم شریک شوند، تا جایی که برای مردم هم مصلحت های نیک بتن، یک بار وضعیت متشنج میکنن. برای برادران من دیروزم اگر چنده که یک اشاره کرده باشم، بازم میگم که او یک مصرع شعر نویسنده بودم که میگد که هر کس که زیرنج خلق راحت طلبد، هر کس که زیرنج خلق راحت طلبد، البته سزاوار سری دار گردد. کسی وقتی میبینه مردم در رنج، مردم در مشکلات، مردم در گریه، مردم در دوادوایو، ای از همین گفتی روسا ممین بگیم یا از همین حالت استفاده میبره و در همین جا مقصد تا جای تخمی نیکی کردن تخمی بدی میکنن. یعنی در رو مقصد چیکار میکنن؟ اینا ببینین اینجا جنگ رفته سا، این مردکا خوان، این مردکا پروا ندارن، این مردکا هیچ اهمیت نداره. این مردم این کلانا و این رهبرا پنج نمیخرن. این معناش همه برادر عزیز که این آدم هیچ وقت تاجیک نیست، یا این آدم هیچ وقت خوشی و خوبی را برای مردم نمیخواه. زیرا این حالت مصیبت و حالت رنج حالت دلبرداری های، حالت ایرا کفتن در کار سببگار جنگ کی های، این جنگ کی دخته. اینجا جای این نیست. پیامبر نازنین میگه در حالت غضب حکم نکن. میگه که دک از جنگ دارن، میگه حکم نکن، زیرا که اینها در حالت قبول نیستن. بگذاری حالت متعدل شود بعد حکم بکن. برای همین امروز برادر عزیز و گرامی، هر یک نفری که اگر در همین جا از همین حالت استفاده بره و مردم با مثال با جنگ های با بدخواهی های، اگر وقتی که مثال دعوت میکنه یا اینکه مثال مردم فکرهاش عوض میکنه و مردم همچنان میدونن که گویا که فقط غم مردم هوا خورده است، دیگه در اینجا هیچ که گویا در فکر اینا نیستن. اینا برادرای عزیز همش غرض های، همه این مقصد های. بعد در همینجا باید ما چهره اساسی هر یک آدم در همین روزها باید ما شناسیم برادر عزیز. از همین لحاظ هیچ کس از این لحظه باید استفاده نبرن. از این لحظه استفاده میبری فقط طرف مثبت، فقط طرف خیر استفاده ببر، زیرا این مردمی هست برادر نیاز به همین داره.